Nibyo byishimo kongera kubana namwe inshuti bakunzi ba BATV 29. Turabashimira cyane kandi dukomeza no kubaha agaciro kubw'umurimo mugenda mukora, yaba bamaze gukora subscribe kuri BATV 29 ndetse nawe ukitwumva bwa mbere cyangwa ukitubona bwa mbere, bagusaba gukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane, ntazagire amakuru namwe agucika, ntihazagire amavideo nimwe yagucika yaba ikipe yari yose yo mu cyiciro cya mbere ndetse n'amakipe amwe namwe mu cyiciro cya kabiri. Uyu munsi rero turaza kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, hari amakuru abagenda avuga mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku mugabane w'i Burayi, ariko no munsi turaza kwibanda kuri ekipe imwe, ni ekipe ya Mukura Victory Sport El Wazir Football Club. Iyo ni ekipe arwagira uti haravugwamo iki? Kuno mugoroba nibwo ekipe ya Mukura wahoze ari umuyobozi wayo Nizeyimana Olivier yaje kubatanga ibaruwa y'ubwegure. Ibaruwa ikaba yarakiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Huye ndetse n'abandi basanzwe bafite imyanya ikomeye muri ekipe ya Mukura Victory Sport. Uyu muyobozi rero akaba yeguye muri ino ekipe nyuma y'igihe kitari gito ayoboye ino ekipe ya Mukura, ubona ko bajyanye n'ibihe byiza bigiye bitandukanye. Ni amakuru aje asanga andi makuru yari asanzwe avuga muri ino ekipe. Mwibuka ko hari amaze igihe havugamo ikibazo cy'imishahara, abakinnyi bavuga ko badahabwa amafaranga baba barasinyiye, ko badahembwa, ko ndetse nta n'umwanzuro babagenera ku bijyanye no kuba bahagarika amasezerano yabo. Iki kibazo rero cy'umushahara kikaba cyavuga ko ari amafaranga agera ku mezi 7 batari bahabwa. Aya mafaranga rero bumva yuko baheruka guhembwa umwaka ushize wa 2019. Ushobora kwibaza rero ukuntu abakinnyi b'ikipe ya Mukura Victory Sport El Wazir Football Club bari babayeho. Ubu ino ekipe igira amafaranga y'agahimbaza munsi nk'uko amakipe menshi agira ano mafaranga atanga ku bakinnyi bitwaye neza cyangwa se iyo ekipe yabaga yitwaye neza. Ekipe ya Mukura Victory Sport iyo yatsindaga umukino, buri mukinnyi yahabwaga amafaranga 20,000. Atsinda umukino wa kabiri y'amafaranga akiyongeraho 10,000 bikaba 30. Umukino wa gatatu bawutsinda bikurikiranya y'amafaranga akiyongeraho 10,000 bikaba 40. Bikagenda bizamuka kugeza igihe bazatsindwa umukino. Iyo babaga batsinzwe umukino y'amafaranga yahitaga agaruka hasi akongera akaba 20,000. Niyo mpamvu ubona ko hari igihe ikipe ya Mukura Victory Sport yitwaraga neza kandi ubona yuko idahembwa, no kugira ngo abakinnyi bigaragare yuko bo bashobora kwishakira mu mafaranga bakuye muri ubwo buryo. Ariyo mpamvu wabonaga iminsi igenda yicuma, ariko nyuma y'aho imikino ihagarariye kubera ikibazo cya COVID-19 ubona yuko abakinnyi nyine ubwo nabwo ubuzima bwahise buhagarara, ariho ikibazo cy'imibereho cyatangiye kuzamuka. Wakibaza impamvu Nizeyimana Olivier nawe ishobora kuba atumye, yasimwe mu mpamvu ishobora kuba itumye ino ekipe ayisezeraho. Mu mpamvu ya mbere hari byinshi abakinnyi bagiye batangaza bibaza impamvu uno muyobozi ikigo abereye n'umuyobozi kindi cya Volcano cyaba cyarahaye inkunga abaturage badahereye ku bakinnyi b'ikipe yabo ndetse n'akarere ka Huye. Ibi ngibi ishatse kwishanisha itubona yuko wenda navuga ko Olivier yari ari mukuri, ko niba ekipe ni ekipe iri ku ruhande na kampani nayo yindi iri ku ruhande, nubwo bafitanye amasezerano ariko baba babambara n'ibindi n'ubundi gufatanya gukorwa, ariko ntibikwiye yuko ekipe yakora PR, ntibikwiye yuko ubuyobozi bwa Volcano nabwo bwakora PR ku ruhande bukaba bwagira byinshi bufasha abaturage, kuko n'ubundi basanzwe bahurira mu bikorwa byinshi byo kubatwara mu bice bitandukanye bagenda bajyamo. Uyu muyobozi wa Nizeyimana Olivier kuva mu mwaka wa 2011 akaba ari we wari ukiyobora ekipe ya Mukura Victory Sport El Wazir Football Club, dore ko mu ntangiriro z'umwaka ushize ari nabwo mu mwaka ushize 2019 aribwo yari atorewe andi manda yo kuba yayobora ino ekipe ya Mukura Victory Sport. Ni umuyobozi ubona yuko yagiye akora byinshi bitandukanye, dore ko ku ngoma ye hari hashize imyaka 18 ekipe ya Mukura Victory Sport idasohokera igihugu. Mu bizi ko yigeze gusohoka umwaka ushize ikaza kugera mu gace ka gatatu aho yaje kuba isezererwa. Ikipe kandi ikaba yaratwaye igikombe cy'amahoro ku ngoma yiwe ya Nizeyimana Olivier. Ubona ko ari byinshi yagiye ayigezaho, azamura abakinnyi benshi bagiye batandukanye, bazana abatoza benshi bagiye batandukanye. Ubona ko ekipe yakongera kugira igitinya, ariko nabaho ku ruhande rw'imifanire n'urukundo byo byasa nkaho birimo bisibira. Wakibaza impamvu Majyepfo yose afite ikipe ikomeye kuri, ariko yaba abafana ni iki kipe ya Rayon Sport irajyayo ugasanga abafana benshi ni aba Rayon Sport, ikipe ya APR irajyayo ugasanga abafana benshi ni aba APR. Bona yuko navuga ko ari urukundo rusa nkaho rwari rukeya, rwakaberuza rukifatanya n'urwo rukundo rw'ubuyobozi, ikipe ikaba yakomeza gutera imbere. Tutarava muri ekipe rero ya Mukura Victory Sport, hari byinshi nanone wagenda wibaza, ese ikipe iraza gusiganwa nande? Ese ino ekipe ko hari abakinnyi yagiye igura mu mwaka ushize bakaba barahawe recruitment nkeya,
hakaba hari ibirarane cyangwa se hari imishahara bari bafite batahawe, imishahara izishyurwa na bande, imishahara se koko izahabwa, ese ni iki gikurikira muri ikipe ya Mukura Victory Sport? Nava ko wenda ibyinshi umuntu atayemenya nonaha, ariko mu ntangiriro wenda mu gihe shampiyona izaba isubukuwe cyangwa se hazaba hatangiye shampiyona y'ibihumbi 2020-2021 nibwo ibyinshi bizagenda bimenyekana. Hari ikindi rero umuntu yagarukaho nacyo gifite aho gihuriye n'ikipe ya Mukura Victory Sport, ni ikintu ubona ko kinateye inkeke, abantu benshi wenda ntabwo bari kubikurikirana, ariko ni amakuru ubona ko asa nkaho yibereye ku ruhande. Ni amakuru navuga ko ashobora kuba ari byinshi yagiraho ingaruka kuri ikipe ya Mukura Victory Sport. Ingaruka ku ruhande rw'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange, nuko hari amakuru yuko ekipe ya Mukura Victory Sport yari ibereye umuyobozi na Nizeyimana Olivier, hari indi kipe ishobora kuba igiye gushingwa cyangwa se igiye kuvuka mu majyepfo. Iyi kipe ikaba yakitwa AS Huye FC. Iyi kipe abantu benshi bari kurikurikiranira hafi baravuga yuko hari abakire bo muri Canada bashobora kuba bagiye kwishoramo amafaranga. Bivuga yuko n'uwo bita Nizeyimana Olivier ashobora kuba ariho yakimukira, ndetse na Volcano abereye umuyobozi ikaba yakimukirayo, bakaba bajyana ubufatanyabikorwa. Iyi kipe rero ubwo bimumva byasaba ko itangire mu cyiciro cya kabiri, ariko ikaza ari ikipe ifite imbaraga nk'ukuntu Gasogi yaje, nk'ukuntu Gorera nayo twavuga ko mu cyiciro cya kabiri yari imeze shampiyona itarahagarikwa. Ni amakipe ubona yuko ashobora kuba bigaragara ko business y'umuntu ku giti cye bishobora kuba byashoboka. Ibi ngibi rero bigaza bihurira n'andi makuru yuko Nizeyimana Olivier bishoboka kuba yarasabye ikipe ya Mukura Victory Sport ndetse n'ubuyobozi bwayo ko yayigura nka 70% kakaba ake, none 30% kakaba akabandi basigaye. Ibi ngibi rero ubuyobozi ndetse n'abandi barebera hafi ikipe ya Mukura Victory Sport bakaba barabyanze, ari impamvu nawe yabonye ko ashobora kuba ajya mu gahengo cyangwa se ahendwa bikarangira yivanye muri no ekipe, aho yavuze ko asezeye ku mpamvu ze bwite. Ibi ngibi rero bikaba ari amakuru tugomba gukurikirana tukareba ko ekipe ya AS Huye niba koko izashingwa, niba abo banyakanada bazaza bagafatanya Nizeyimana Olivier ikaba ikipe ikomeye. Ese ekipe nishingwa izambara gute, izabibanye gute n'ikipe ya Mukura Victory Sport, bazafatanya gute, ikihe kibuga, bizagenda gute? Ni ibintu byinshi umuntu agomba kuba yakurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo koko y'ukuntu ino ikipe ishobora kuba yashingwa, ubona yuko yajyana ingaruka zo kuba yakoma mu nkokora ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni ikipe nabaka imaze igihe, ni ikipe ifite amateka, ariko ubona yuko nayo abarejanderi bayo ntabwo ugize yita ku bantu bayikoreye. Ngo wagaruka kuri ba Nizeyimana Juma Akaniziusi batoza mu bana, ariko n'ubundi ubona ko ubuzima bwabo ni ibintu biba biri aho ngaho n'abandi ni gutyo nyine reka nyifasha, ariko ntabwo yigeze yubaka ikintu kitakwita uburejanderi cyangwa se abakugiriye akamaro yaba mu bayobozi n'iki. Abayobozi benshi bagiye bahava bavuga ko bahombejwe n'ikipe, abandi bahava babashinza ruswa no kunyereza amafaranga y'ikipe. Ubona yuko navuga ko n'indi kipe yaza ishobora kuba yanyeganyeza ikipe ya Mukura ku buryo bworoshye, kuko inkingi zayo usibye ko imaze imyaka myinshi ibayeho, ko imaze imyaka myinshi hari byinshi yakoze, kuba ifite amateka mu Rwanda, kuba yaragize abatoza bakomeye mu Rwanda, nta kindi kintu navuga ko cyayemerera kuba yaba igikingi. Kubona ko abenshi yaba abayobozi bayo bakuru yaba abaturage ubona ko basa nkaho bahejwe inyuma kuri no ekipe, kandi ni ibintu ubona yuko bigira ingaruka ku ma ekipe nk'aya ngaya yaje guhura n'ikibazo cya mikoro cyangwa se yaje guhura n'ikibazo cy'indi mibereho ikurikira. Ni ibyo rero twaba tuvuze mu ikipe ya Mukura Victory Sport, tunabashimira kuba mwabanye natwe mudutega amatwi mudukurikirana muri byinshi tugenda atubagezaho. Twababwira ati niba nawe utakoze subscribe, twabwira ati sigukoze subscribe kugira ngo ejo n'andi makuru azaza yose uzamenye yuko yahageze kuri BATV 29. Tunagusaba wenda kuba wakora share ndetse na like kugira ngo ibintu byacu bigende bitera imbere, kandi gutera imbere kwacu niko gutera imbere kwanyu. Reka tubashimire kandi tubifuriza ibyiza gusa. Muhorane n'Imana. Yari Shimwe Olivier yari BATV 29. Hasta la vista.